дар мавзӯи нафарҳое ки часни кору фаъолият мекунанд ба хотире ки Думаи давлатии Федератсияи Русия ҳамин чиза пешниҳод кард. Мо ба чӣ хотир мегӯем ки як донаи билет бихаред шумо? Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар як мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем, бо диққат гӯш кунед. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай ва дастгирии шумо лозимай. Ҳамин нафарҳое ки тамошо кардесен, як бахти хитона бисанҷен, як донаи билет бихарен ба хотири дастгирӣ кардани мо. Марҳамат, видеоро тамошо кунед ва боварӣ дорам ки дастгирӣ бениҳоят хуб мекунед. Салом алейкум бародарои азизу гиромӣ қадр, дар канали ма бозӣ рафтесай. Нархи билетиш 200 рубл, 100 дона призай. Номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷонай. Сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsAppш чекта рӯй мекунӣ. 4 та шоҳҷоиза, якта электромобил соли 2023, якта 012, якта Camry 3 соли 2014, я Мерседеси 211 солиш 2008. Бидро билета бихар бародар. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. به نهایت در همین موضوع سوالهای زیاد پیشنهاد کردن شما. بسیاری نفرها سوال میتونن که در موضوع نفرهایی که چسن کار و فعالیت میکنن چگونه باید که اویداملیت کنن با MVD فدراسیای روسیه و گفته بودن که در همین موضوع یگان تغییرات و ایلوه های نو وارد میکنن. همین چی شید؟ آیا تغییرات شید یا اینکه نه؟ تماشاگران عزیز و گرامی قدر، خیلی که میدونین شروع کرده از 1 январи соли 2024 هر نفری که در فدراسیای روسیه کار و فعالیت میکنه باید حتما трудовой договор داشته باشه و با پاتنت خودش همورا با MVD روسیه уведомлит کنه. در حالت уведомления روان نکردن در مدت 1 ماه میتونن که انولировать کنن پاتنت. خب در این مسئله که تغییرات و ایلوه ها در موضوعی که مثال کسایی در هر کجای کار میکنن که شرطنامه مهنتی بسته نمیشود. چی گپ شید برادرای عزیز؟ ما تقریبا 10 روز پیش ویدیو کرده بودیم و گفته بودیم که از 1 فوریه باید که تغییرات های نو وارد کنن به خاطر که دومای دولتی فدراسیای روسیه همین چیزا پیشنهاد کرد و ما انتظار میشویم که پیشنهادی کردهشان چی نتیجه مییابد. اگر که یگان تغییرات های نو شید ما حتما با معلومات شما میرسونیم. حاضرش در یگان تغییرات وارد شدگی نیستید. در موضوعی که نفرهای چسنی کار میکنن یا نفرهایی که در هر کجا کار و فعالیت میکنن و شرطنامه مهنتی کردن نمیتونن، تنها پاتنت دارن. تمام. انتظار شویم برادران عزیز، هر چیزی که میبروید اینفورماسیا انشاءالله که ما یکمی شده با معلومات شما میرسونیم. اکنون کامنتاری های شما را خوانده با سوالاتون جواب میگردونیم. با همتون یک چیز توصیه میتیم، اگر نفرهایی که خواهند فهمیدن پاتنت هاشون انولировать شده یا اینکه نه، در رقم های روی اکران واتساپ دا بنویسونین، проверка میکنه، جوابش میگه. شهرت نویسونده: السلام علیکم اکا، اگر трудовой договор پیش ای قانون برآمدن داشته باشیم باید بعد قانون شدنش айнав супорем یا حواید میشود؟ نه، نفرهایی که اگر پیشتر شما трудовой договор داشته باشین با خودتون، شما میتونین که همون трудовой договорوی پیشترتون با همراه پاتنت خودتون با MVD уведомление روی کنین. تمام برادر عزیز. جسور نویسنده: اگر روسیه در خدمت کنی تاجیکستان میبرن خدمت؟ نه، نفرهایی که двойное гражданство دارن اگر که در روسیه مثال خدمت کرده باشین در اینجا نمیکنین، یا اگر در تاجیکستان خدمت کرده باشین در روسیه نمیکنین. یک کسی دیگر نویسنده: السلام علیکم اکا، من ماه август 27 میدرم، بعد پریزفی بهارینا برام چند خان نمیشود؟ برادر عزیز نفهمیدم مقصدی سوالتا. اگر گفته سبوشی که ماه август 27 ساله میشه یا مثال بیای ای خدمت آزاد هست یا اینکه نه؟ بله. یک کس نویسنده: السلام علیکم اکای سوربون، میگن ای روسیه میای تا 3 ماه نبستی، میگن رفتن نمیتونی. همین راست باشه نباشه کمی روشنی میانداختیم. نه برادران عزیز و گرامی قدر، هر نفری که اگر میگراسیون کارتای گاستی داشته باشه و بعدی مهلتش با آخر رسیدن از روسیه بیرون که برآمد، انا حالت بعدی 3 ماه حقی وارد شدن داره با میگراسیون کارتای گاستی. یک کس نویسنده: السلام علیکم اکای سوربون، فینالی بازی را انیخ کردن یا اینکه نه؟ همین را میگفتین چی گپ شده کنکورسون؟ برادرای عزیز و گرامی قدر، کنکورس ما حاضر رفته سای بلیط ها موندگیان. همین نفرهایی که تماشا کردین
мо ба чӣ хотир мегем ки якдонаи билет бихарен шумо? Агар шумо якдонаи билет бихарен, мумкин билетҳои мо хелаш ба фурӯш бирава. Ба ҳамин хотир як ҳаракат кунен, дастгириро зиёд кунен, мо тесар финала мемонем бародаро. Як кас нависонда: ассалому алайкум бародар. Патенти ман моҳи апрел буд мешава. Студентский билет кунем мешава? Ҷавоб: интизор. Студентский билет худто нағз медонем ки дар Россия бисёри шаҳрвандои тоҷик мекунанд барои аз ҳуҷҷатҳо озод будан. Лекин шумо қадар ба назар бигиред ки студентский билет вақти мекунем, мақсад официалне боша, ҳами дар ягон донишгоҳ ба қайд бошен ҳатман ва мақсад онлайн дарсҳоро бихонед. Сафиаллоҳ нависонда: ассалому алайкум бародар. қонуни наве ки биромадай барои официални кор кардан маълумот медодем. Меган кор накунӣ патент месӯза, роста ё ин ки не? Не, кор накунӣ не, бародари азиз. Дар ҳолате ки патенти трудовой договора агар уведомления равон накунӣ, дар ин ҳолат баъд мақсад патенти шумо месӯзад. Як кас нависонда: ассалому алайкум. Сози ака, соли таваллуди 1997 26 март хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб диҳед. Номи ма Бедил. Дар ҳолате ки 26 март шумо агар ки 27 сола бишен, бародари азиз, дар ин ҳолат аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешед. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.